Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Iba sadawari litme sada keluarga enda ngeluh ibas kini seran. Pendahin bapana emekapken kujuma ke rumah. Andina nandena ngundekah idilo di bata, paksa ia kitik denga. Ya rusur idilo kalak pola. Perbahan gelarna emekapken Paulina. Ras pola enda 5 ia sembuyak. Pola enda emekapken anak si petuluken. Ras 2 datasna emekapken anak dilaki. Ras 2 nari agina pe anak dilaki ka. Ras agina singuda paksana umur 2 tahun denga. Sepenading kenandena kegeluhan keluarga enda pe lanai terurus. Terlebih bapa pola nai pe enggom sakit-sakiten. Maka si pola me jadi nande ibas tengah-tengah jabu. Terlebih bapa na pe sakit-sakiten, ras agina pe kitik denga. Ras kakana si dua naipe labo pernah bagikan ajar orang tua. Segedang-gedang wari pendahina kadap kujah kuje. Anilar judi mabuk-mabuken rusur pendahina. Asekai sinuan-sinuan ijuma keri-kerina idaya kena guna erjudi. Ras bapa nasi sakit naipe labo pernah iperdate kena. Si pola enda emo sekalak singuda-nguda si sekel jilena ikutae. Ras megati mekalak rusur ersuranung kun si pola guna erjabu. Tapi pola labo pernah git perbahan bapana pe sakit, ras agina pe kitik denga. Ras i tengah-tengah jabu ia me jadi nande. Tande menda bulan ku bulan na kakanan laipe lalap labu robah. Tapi sekali enda enggo erkelekna. Tiap hari liat rusur kalak ke rumah na guna nagih utang kakana. Ras penyakit bapana pe enggom sekel mekelekna. Perbahan lalap la itambari. Ras pola naipe la erlatih-latih guna bayari utang kakana. Berkat pagi-pagi mulih karaben bagem usur idahi kena guna mencukupi kebutuhan i rumah. Ras itahan kena ngemo-ngemo iju makalak. Iba sada paksa sangana kakanan dai tunduh i rumah duana. Reh me telu kalak laki ibas kuta seberang.
daram nerami kakana ras erlebuh me ian darat nari jana sorana pe seh kelgangna. Ras tersengket me bapa pola, reh nina ngalui anakku nina lebuh. Maka reh me si pola dahi bapa nandai. Coba akan menenduk darat dinde kuakap kala erlebuh nina bapa pola ngerana. Maka kulbe me pola rensa karena isekin kalak sir lebuh Tersengket kel pola perbahan idarat idahna me telu kalak ilaki siseh kel bestangna. Erkumis ras erzambang, bukna pe seh kel gedangna. Roh nina pola ngerana, kain de dalam menduku jandabang, bagai menina. Ras itu dikena me kuarah sorae, la kepe yarapna ilebe-lebena mekapkan sada singundang-undang siseh kel jilena. Ras iape langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Perbahan tersungkun kel ukur bapana reh me ia kudarat alu manjar anjar. Reh nina bapa narbelas kain dai tendunakku bagai menina. Ngidah bapa nandai pe sontak me ia merawa ras ngerana ia anak mundai suruh kudarat bagai nina erbelas. Sekali enda lanai bu selamat anak bagai menina. Perbahan ku gejek bas kutandai kerina anak kuta darat bas rumah nari ras menyaksikan kejadian Tapi sada pila bolit sinampati perbahan tulu kalak dilakindai gom terkenal si raja tega ras lacekan segan bunuh jelma. Reh menina bos nandai kusik kena me man bapa pola. Handi lunaskin atendu utang anak due. Pala anak erjabu akuars anak due bagai menina. Lungken sasie laus me kala andai teluna dan harbelas. Pagi harus ngulit keputusna bagai menina. Bapa pola andai pe ngom latih hakap narukur. Terlebih pola anak sarana diberu. Ras biar kel bapana pola kari rate mesui. Tapi adim bayari utang anak nasi lakindai labo ke tergalari. Janah berita epe ngom seh nang dangi kakak pola. Janah kakak nandai pe ngom picet ukurna ras erkadiola. Lam begiken ajar orang tua. Ras iape ngom biar perbahankan kalak sirendai labo kalak sembarangan. Ras nyawa keluarga nape ngom terancam. Maka ngaku salah kel ia duana nang dangi bapa ras agina pola. Minta maaf kelaku bapa, lah kepiku arep bagenda enggo jadina, robah kel kami, bagai menina. Ras kampe agiku pola, minta maaf kel kami, lah berikan ajar orang tua, bagai menina janahna tangis duana. Ras pola pe icikep namu agina janah iluhna ardire. Itatap namu agina si kitik denga ras keguluhanna si sehkel serana. Singkat cerita, tande mendawarina reh kame kalak ndai janah nagih janjinan lebih. Ras dari nepe isaksikan krina anak kuta. Reh meninar belas uga karena janji sinterbih. Ani rakam ngasup bayari utang maka pejabukan aku ras anak due bagai menina. Reh nina pola belas kugalari ngekari utang kakak kue bagai menina. Jarah natangis itatap nama bapa ras agina si kitik denga. Ras erbelas menya nang dangi kakana.
Alutan ku enda mekari bayarisa utang due. Kenduari nari kupudi lanaibo kari kita lid ibas kekurangan. Aku reh gelah banci krina ipergunakan bagaimana nina erbelas. Ras mulih kamu ia erbelas. Okam sinapa langit ras doni. Enda aku nggoreh guna nampati kalak sintrem. Ras alutanku enda gelah banci bayari utang kakangku enda. Bagaimana nina. Alu kendu dagai aku. Bagaimana nina. Dung kencayar belas seketika rempet-rempet me ia jadi batang pola. Ras batang pola enda me guna bayari utang kakanandai. Endam ia nadi bapa turang rasnina karena sada turi-turin batang pola. Turi-turin enda mempersingati kita karena kita bagikan ajar orang tua. Meteh tanggung jawab rasang kelengi krina agi aginta. Sentabi kelaku nadi bapa turang rasnina. Amin ijage ibas turi-turin enda lid kekurangan ras kesalahan. Alu enda aku mindo maaf. Ras ulah lupa idukung du channel ta enda guna barken suku karo ku kalak sintrem. Alu klik du tombol subscribe, ras like du, ras share du ku kalak sintrem. Sibar endam kata kur belas ujur ras menjuah-juah kita kerina.